Anumle nonsia abogana de shimama mamuni na juma makwaba. The Ahenkan 93.3 FM so e braso sense ma dress yo memuni esi adwa e de baba so musanyume nonsia akan kase adeshimama ensem de biasi papa panasabi sanke ni ha ne de kwa abo aprikis mafia ko bia ntumi na nsi wono ensem asisie ne cha abo aprikis mani esoso papa edikadi tienti de obeya ne se obetena se din na watewaso na wagye gu asum yiro yo tsasabi epo asoche na afi wadenden tsasabi wakwakodi gobe akotena backseat backseat ne nso enye ka bia se kufo bus ebomnem na huru na aguguru ensem bia bete ene se dom kuma wo Ghana mra hyebjofie ade atudwa se omampani nanado asoafo wapa wo mo no wo mu bedum na hyebjofie a wo betu atia wo mo Sanso ana sefufremu awo bete sa wo wura bi ede ansem bia tu dwa wase ani di se manjako no lafa 2024 edem Electricity Company of Ghana ede atudwa se busumi awieye bia no entwamu bekoso Ukopiam awo hungry mani munso a sanya Ghana nko ana yatimpentin ko wa mu de wa mu ba kompe Educate Africa Institute etu Ghana foni na fo se nyankopon ai wadom ato nsem amebia ba nsem otene won se ka obi wofra eya akowunchi koye nmoa na fa boa Ghana empuntu ani akopia munso awo adasu a enipa mako ne parliament ho eho be ye hyehyehye wei eni afofo bi na nwere yesi adwa de ba beso musa nwere no nsia akan kase adeshimama ensema edi be nwuma ko bi adaroma na eboa so yasene ewsika famu se da meka no ye di aseda wampam aseda soku de wakona te so babu na wasi achim dan dwam kwa akodi dwa na edwa no so ahye kwa mfie mienu ne de nchase dan ade ho echinse de ekum na ndwi ho se se amike ongo no na ho no mafu se kusu fo na efu kosro ti edwada no be ko na manfo ne na mantwa aso bi ewu na ni wo no so ye wuya ya anti ne saman ene na mantwa samantwa ntwen asida wampami enkoma B Plaza Hotel me pa cho de wo abodan ne potem asene manso across babia upe babia obeji dimpa na owo no so asum badwuna faniko B Plaza Hotel Ahenkan 93.3 FM aka first baso Ahenkan FM Easter Festival enyasam kito na efu ohemfa Kasiebo metro by BBC Jubilee Hospital so ya say ene agenche kro no afafa SMS 0594 841044 0594 841 Efia ampofowa mene kwaku anin kusi buadum afia de shimama ensem ni nchemu enin fitiase eni good engineering we have the corruption and good pharmaceutical. What wasum? Mrashabijani ma adisha wabu South abeto ampeso aso ewo etifido epreyamantemu Upper East Region Unyafo Clement Abbas Apak opanyini ade atudwa sei okom na shabjefia mpempe ono okadom kuma no na shabjefie fo no meche endi samanyoko no na opanyini ade atudwa sei Ghana fo beka ya enche bia ene e mampani na nado dankwagu fado aka sikampedede ade tudwa sei ai sade engofo bidin krata ba se aso adwuma no mu ntumi nya no na ebese afata se e wo se ba bia ekwakwa dada no aban ne panipa de hyew no se de be ya adwuma kro a ekoso no betumi akonkan na ma oman punto apagya koso wa na enkofo a edin krata ma aban omampani na nado danko kufo do se wo mu dibre se osoafo no mu ntumi nya biem eye onumnyafo doctor afiri yakoto na oyo osoafo hwa Ghana krayo ene enuane stamso o de krata akọ se onya adwuma ne biem se osoafo enya nonko osoafo no nso na hwe adwadie ne mfidi dwuma so onumnyafo alanchamaten aka alankashin so eden we nam so nipa be ma akomako enan ya wom de krata koma aban se wom nya dwuma ne biem no enam so ama Ghana mampani na adodan kwakufado ejina Ghana amamra afiapem ankro de okrumienu nifa bi so ejina ne tumi so epaw engofo bi se wom eno susu se enkofo de krata ba so nya dwuma ne biem no e wo so mo ko hye wom anan na mo to adwuma no so e waso ye ono mo
enam so ama Ghana mampani Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ebo onumnyafo bran echampo din se ono enkoye osuafo a obehwe akurayo ena afi enuane nsem so obo onumnyafo KT Hammond din so ono nso enkoye osuafo a obehwe adwade ni mfidi dwuma so ena obo onumnyafo Stephen Amoa aka Stikadin se ono nso enkoye osuafo be de kira obehwe adwade ni mfidi dwuma so enipa makomako miensan ba ko nso epreso ma ne ye enan na eno ena wo makwa champion for ewo na ship gefie ama wo matoto ma no kama ebisa wo mo nyama ba ko mienu bi etesa ampa waye krado ana ne bobre ene ne nim de kuta no no obetumi de disa adwuma no wo ma event na wie fefefe na de adru no akase enkofo mampani bo wo mu din ni na me bobo wo mu din wo mbe kom na ship gefie nam na ship gefie nso akoto wo so aba se an ye pe wo mu ana ye mpe wo mu na no no nyamfo Clement Abbas apake di tuja se o mampani nanado oya aban bia na so den papa na so den pa na o se na so na de na asesabi na ntwi a wanyi abroso na wawu na ya twetwa ne nam ne bi dia wole Minister for Trade, Minister for Agri, Omorizane yano nka obetiki advantage of that the aye measure of some ministries nka obetimi the even sports any chieftaincy religious affairs album. There are so many ministries that could have been combined to reduce the size of government. But we thought that the president would have used that opportunity to merge some ministries instead of only the count. The year the can say one year the year can obia ekateria do bona obiara o say into the swaba na also some peso article 71 beneficiaries no ye engine to so it is about the principle. Onumnyafo Clement Abbas Apak one fence wo otoaso kan biem say o mampani Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ebi obi gyina nkyɛn sebi oye MPP ni nti obeka say an and this for there some de omu MPP for empo wo mo so adan ma ekoma onipa bi so mfanya bibi mu Ghana kra efansa nya ne party nti obeka say tia ena onumnyafo Clement Apak si dabi se wo utie kasie yi na se wo utie nsema okanya sebi sa odo Ghana pa onye wani ase konkati sasabi asase fa half plot enka se an asema wo mo kan de ena wo mpan pipi asem wo mo mpa ban na asem wo mo mpesa ban na beje asofo na tum o se dabi na mom enkofo wani na no aban tabli sika twitwi di ema wo mo ye budget bia ye pa obi ema wo mo enu nti sa aba no ante so a eka o man ye bo no ebeko so konanim na eka so abeba abeda no no ebe kese pa o chese onumnyafo KT Hammond onumnyafo Stephen we are going to do it. So we are here in our numbers. And the point is that the government side, you know, they have to agree to bring the report. And the report number, and then see our time. We are going to vote against the nominees. Come rain or shine. We are not going to renege on that promise. That one I can say, Dr. Stephen Amoa. It is because Akufo-Addo has refused deliberately to listen to Ghanaians, to listen to the international community about cutting down on the size of government. And we see this as an opportunity to compel him, because if we reject them, they will have to nominate again. And if they nominate again this time, we would hope you will use that opportunity to cut down on the size of government and to make some ministries. We won't have a problem. We ayonumnyafo Clement Abbas Apak oyamna shebjoni wo Busa South ewo etifudu epoye Mantemu. Jankwaya nim ewo enumre nonsia Ahenkan Kasiebo emo. Ghana mampani dada John drama bale bambo de hye. Sese nani abrese kotoboja. Nani aka ani sokwa ka be papa nani asoseja boja. Ha papa ni abre papa so obeba betra abendwa ne so biem so wadi bi pen why vice pen why president pen was sa pebiem enti nani abre panti enkwafo aja wo moye campaign de ma no mo pani chese nipa wo ye campaign de ma Ghana man pendada John Dramani Mahama di odi animo eya Professor Joshua Alabi wodi atu dwaye wo kire mu se ani dis yamanjo ko na riata so anwenta so honhom jae anyankopon cheche no omo kese pa nti wo ma riata so ya boso agye boso ayere so se wo mbehwe na fimpinu ani adronu na abato no akoyie akọ kama ediama amanyokuo no Professor Joshua Alabi atwane nsam so en wo kirem se eya ani dis yamanyokuo no wo mu bawini na abato ya mokwa akotui enche me wo mu de kwa akwohye so no wo wagidie se John Dramani Mahama be 2 franka ediama amanyokuo no na wonya 2 franka ni se hu ani 2 ni ni abendwa no
eda hotafa ema Ghana man pedada John Dramani Mahama kianeke wabetna abendwane so biem atoto enioma wode sansem wanyina da tudwa endrada eni abra wonom ekofile womo forms ahodro ema John Dramani Mahama ena owure edi sansem wetudwa no wokyerem se primaries ne de ohanje chemu ade okonkro 99% de Mahama fa da cha kwiadonko campaign woto ne nsam so biem no wokyerem se afem pinu ene aduonu nan abato na yekono enye kokwasa ena enya agrod wo mu kwakodie eni disi amanyoko no aye aboso papa panie duku ye fita duku ni bi yire wa mu achese omonti obi a emfe no omode aba no so boot for boot no ebedi akagire mu ahwa se abato no na hyase akosi na wieye no emu beda ho kroje na atimi aboa maka bi mamika bi amamu a ye nti ye nyina ya gi atomu a ye bu okrom ha se no ebetimi afa ntoma papa fro se Ghana man pendeda John Dramani Mahama ni nipa wo betimi aboa no de Ghana fo akobo hya asase so wori de wo tu NDC fo se wo monkom humbom na ba ai praye we wi ekome ba kope na wo bu mo abete dwe as obi owu atopan we yase enti sa praye no so se ba ko na bu mu amete agedwe anjedwa na chese edoso enti no omonkom hummu bobubom sane abeya John Dramani Mahama wo betumi ababetna abendwa no so na NDC fo afili na NDC fo abuman na oman no akona nimu tote ne kurakura mu no se electoral commission wamo pani ma mi je mensa wamo to one na manentem an ade ne dia yesi brekunam yedi ne show so enu nti wamo ka kira no tase straight ankasa ten se enwurawura na sumni ni zigizaga buye sa fempinu ani adronu na abato no so omunim se chemato bi baba ho a entampa sho so omkeka omunioma ensiani na satam no so ebra no so ne yagbo pepepe na Ghana fo kodile na twutwutwu bi ba na wantwu bi ba na ketaso wonwaso bi ba na jurumudie bi ba abato ni mu a anya ma mi je mensa ha do ni namum nika obejane. We are very confident by about 2 a.m. that the NDC will tell you. Working hard the NDC to make sure our coalition system is very robust. And come that day, don't be surprised if by 12 midnight or 1 you see us on television telling you to go out and do it. We are not prepared to cheat any party. And in the same vein, we are not ready for any party to cheat us. We are also sending a strong signal to the youth. The essence of multi-party democracy is to give the people the best. In a situation where you portray a seat, you are giving an advantage to a particular party. You will get the type of performance you have to do. When the party believes that, or a candidate believes that he has the referee in the pocket, then he will just give the people anything. And that's what you have to do. So the Electoral Commission has a role to play, ensure that we move from this bad economic situation to a more stable economic situation. And that is to give a fair playing field to all parties. We are sure that when it is very fair, this will win hands down. Nipa wotini kai aya pani a woshe edi entwabo animo edi ama Ghana man pani dada John Dramani Mahama Professor Joshua Alabi enono na amanyosemu ani egusu jina ani andrada yehu say his excellency na nado danko akufado apa onipa mako miensa bi se wamkoka electoral commission ho na wamudwumadie enkoso tote na sasem no enamoso ema ukopiemu ewa Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUS ya Dr. Papa bako a ohon modi ni nkwi ya Dr. Soni din so no de wo kire no eye amanyosem tie no bakwa no wo kire amanyosem kwasi eye political scientist Dr. Kwame Amachibuate wose na nado danko akufado saba asumko nra miensa wo pa wo mo no de ba ko bi wom ya ba ko no de nkwafo page omani ehwe na nado say ya sa adu showboy nti sa na ete a adu showboy nti dama na ete a awala ejina simpiedo kado na 2 media wa mwamo nche no sana wa ude nkwafo bewrewra electoral commission mu enti wase Dr. Peter apiahene papa ni ye MPP ni pipo pika tehwa konkonte papa no ye MPP ni moja no twa blue red
ene white na beba enu ti eba ne say na electoral commission enu ya independent wo mo amugina mo ho so konten kro a wo mo hye say ba abato ansam be koyie no eba ne say na ado dan kwa kufu ado chiman PS ye do te Ghana abenjwa so hwe nyame anim ene obronsam etiko hu se mango ede sapapa yi akwa akohwemu. Actually, it's a blatant violation of some ethical rules on general electoral governance in democracy to the extent that these institutions are supposed to be independent institutions. Then the executive will always have to make conscious efforts to send individuals there who are not only there on account that they have been appointed by the executive, but that also the society also receives them with the understanding that their presence would not affect the core elements in democracy, which shows that the playing field is level, a requirement that will ensure fair and credible elections. In the absence of that, elections itself will lose its credentials as democratic. So it is a sad development because Ghana has come quite far. From 1993, it came out with all sorts of accusations and justifications indicating that they are the apostles of democracy. And today, this is what they are doing. And it is blatant. The gentleman is a known MPP activist, period. So technically, even on moral ground, it doesn't qualify to work at the electoral commission. No. Nipa woteni nkai ukopiamu ewo University Kwame Nkrumah University of Science and Technology ehon wodi ni nkwi political scientist wokyere amanyosem Dr. Kwame Amache Boateng, Managing Director ma Electricity Company of Ghana ECG womo enebeyesa Ghana si ebenya enyama hode gina ne na so painting design and pillars na emunya mememe te se aquatic na so da na edwurugu enkofo makomaku aduonumienu 22 so ekum wo mudro be no na emunya mresa enu nti wo masade ene wo muso adwuma aban de ahso monsa eno no so montoto light onnuama enyama hode no wo montoto ema ni nyina ne na so abribia na sade Ghana fopene no wo monsanka enu nti wo masade ba ko pan ne se abribia e wo se nyina hode no ejina ne na so se ebeduma na ebia bibi na asi ana bibi kase na asi nti ena ama nam so mo wo madum no ana bia torancham bi ena akosiama bibi akosiama enyina hode no adum na pa se bibi boni bia nsi ye de na e wo so mototo nyama ema nyina hode ejina ne na so ema Ghana fo sanse bi di ye nyuma ebi di suade ebi di ye nyuma bebre light de ababua papa na swombe tuna totonwama amana gina na so pintin pant saka pintin a anebe gina na so pintin disasabi ayi fra mantam ni yokoyi ne yakayaka awaye atwumokodi aka ho udi etumi da yama be na fu abaako ekomienu na ekomone o swombe tumi ayamana gina na so sa aje wo manya sika atotonwama sanse kwancha de efe ye disika ena eye ena yankote abamre yanso eno ane sika enu nti onumnyafo a opanyino netua ECG kona no Managing Director Ura Samuel Dubik Mahama ade atuja se won betumi atotonwama ama light na gina so abribia Ghana fo bepe light no won sabeka no mo de adi dwuma no e wo se won so sika won behwe no mu se ye de light ni di dwuma ye betua won ka no e wo se sika no won saka na ECG fo se be ye bosumi kakra ni Ghana fo de kapapa na nansa ena mo de betuja se won be fiase atwitwa light mu na light no betwitwa mu nso enye wo metwa light mu nko no mbesoma wo makomonten manager abekobi director manager abekobi cleaner abekobi security man abekobi nti obekwaso ye ono obi ani wo mu na tiomu agumonten etwitwa light mu na eno na managing director Owura Samuel Dubik Mahama HSA wo mu fiase zo mo gigiskai wo mu twitwa light mu abua papa no wo ma hu se saa ne ye pe no eno nti busumi bia wieye wo mbetiasi monten atwitwa light mu o to anensem so ena o chese empum na shep jefia wo mo etoto nyoma hwesi kasem so ege nyoma tuma Ghana empunto koso no na wo de light ka wo mkotwam na eno na so mu dinkan ne wo mbekasai emo mu tua sika ne bi eno nti ema wo mtwam no wo msan so etwesensan tempa na eno mpun wo mo tax force ena mo soma wo mo ekọ wo mo nchen Owura Samuel Dubik Mahama ede ne kasa ebe na wiye no ena o chese onipa bia ode light di dwuma e wo man konkon Ghana mu no obesra papa se ye betie wo mafutuo pa ne ade di dwuma na abo wo mo ene yenso na mo man punto so akonkan
2.5 million are postpaid. When the government back in the day was thinking about going prepaid, government was hoping to have some huge cash flow and then just change all meters to prepaid. But that didn't happen. Now, ECG has 2.5 million customers and has only 800 metering. It's not sustainable. Now, there are processes to guide all of us. And under the postpaid customers, you have those you call the non-SLT and then the SLT. The SLT is the special load tariff. Now, with a special load tariff, that's industry. With industry, their budget, just like this place, there's a line item on your budget that says was electricity because it's a fundamental good for your production. So at the end of every month, you pay something. Even though you don't know what your meter says or what is the exercise, after the month long, be prepared to see us almost every last week of the month because we've come to realize that from the attitude of our own dear loving customers is that they want us to knock on them to do the right thing. So we will knock and we'll be coming. And it doesn't even apply to only postpaid customers. It applies to prepaid customers. We need to verify all of these illegal connections. Look. Ora Samuel Dubik Mahama, managing director, Emma ECG, Ekonu Oman Kronkron Ghana Munene, and Amotiye. Ebusiama Yantua and Ahenkan Kasiebo so now watch our join for SMS 0594 841044 0594 841044 Facebook ni YouTube so what the fa no ma yebeken kan ede amount yetu sefa akopiem e wo hungry man ni mu na hungry man ni mu e na Ghana Student Association ya wo mo ho ene one more chairperson na ni abre papa oya Gideon ayete ni abre se krodom ni abre pa se krodom aje se osi ani bra soja na nka ye behunu se angry man mu hono ekwam de wo mo papa pomudi ni omonam se ekwam de wo ma se aka asukufu a wonom ewo krom hono Gideon echeche ni nsem wo en wo chirechire mu se beye bosomi pore watwini eye adesuanfo ewo eye hungry man ni mu omo ya Ghana fo no ewo se ma mu sika kakra bi abani tuatu omo kakra bi sa sika ni nyina ema bosomi watwini esa sika ni nyina atoa ema enu nti no se ama omo dabrem kra ye den esa se nkofo bebre enya sika entua ba bi a omo daka enti rent kromu ntimi ntua so bi undi dada manchwa monte so enu nti wo mo ka kire aban ya wote so na dan kwa kufu ade se so one angry man no e won kitahudi emu pia ene onka bi nkire wo mo omo ana ede wo mo koye enu nti no kwa wodro mba musika ma wo mo no eye na wotwe pori bebre ena bosomi nso maako wotwe akatua akamui wo mo sre pa sampanifo nhwemfa ma o mesanse bi kura nya asika ntoaduane no wadi woto ane samsu bia ma no wo kyerem se enkofo ede strange faces ena monte so wo ba hu Ghana ni wa muna se kusu wa muna kaso essence woni sika eda ne botom enti wasre ye papa se empanifo enfo ma no entum bi wo kyerɛkyerɛ ne nsɛm no wo kyerem se wo makuru kyɛn sɛ magun krata so edi amampanifo wo hungry man ni mo nanso twa fechew. And the agreement is that the Scholarship Secretariat pays you some stipends, and this is supported by the Hungarian government, who is paying the tuition and some amount of stipend, about 40,000 if you are staying in a hostel, and then about 80,000 if you are staying outside of the hostel. 40,000 is about, as it stands now, about 1,400-ish. And if you have to pay rent on the back of 40,000 for it, rent is already like 100,000, which is like 4,000 Ghana cedis. So you already see that that's nowhere near what you need to pay your rent. This is a shared place, so it's quite difficult, and you have to combine that with your sustenance. It's so expensive these days. You want to buy, let's say, a bag of rice, let's say 5 kilograms. If you compare it to Ghana cedis, about 200 Ghana cedis. So already you are paying like 10,000 to get a bag of 5 kg rice, and that will last you so much. So students are really having to juggle the inconvenience of studying and having to work on the side to just make ends meet. And this is really, it's a challenge for every student that I know. Nipa wote nkai aya academic committee chairperson edema Ghana fwa asuanfo wonom ewo hungry man no emo Gideon ayete. Education is the key. Ewumesia ye fapem ba ko a onipa bia opese sabi ohuna bra boss de ebekọ
titu ni ebibrem fam a ewumasua de emfa ntoto na sekra na so okọ abrofo amanso a eno no sosuya kakra wom sanse ho no se bia ye wo foforo na ye unse wo unimadidie pa ye tumi tetwa ma wiase na abedane obi odidi pa na wo mu diska fa ho no enamoso no mu jiska ebibifo tumi kura tumi tukwan ade e kwakohwe wiase na de odidi pa abrofo star no wo mu de no so wo mu se unimbo obo na wodi mfie be mienu fie be miensa eno ne yetete wo bo kwan so a enye abebesre abeba brof din aputobi brof din dabi won betete wo bo kwan so anti wunyi no na tumi gina po ebo shego ewo po ufrum na so wa ben pa ewo ball bom abrofo wo mu se ebia wo de eya wumasua ana wo de ya fecha se emfidie fecha bonse do afa emfidie afecha lai ti wani mra won so no na obedi be finhia du num na otumi phone na otumi TV na otumi laptop na e swaba Ghana na e ton no manu nya so mfaso na so oba ebibremi mabibrim ente sa ya de no se onim ball bo se onim kaso se onim nyumuto se onim dan oya dan obekọ KG obekọ twotwo obekọ primary akọ JHS abekọ SHS ti SHS no na para bia de fa na de afa se o de no etisa den obekọ school akosua A na ne ba B na ne ba C na ne ba D na ne ba 2 1 2 3 3 4 4 4 5 obekosua bi eno no ya bibrem de eno nti ama ewumasua de oba ebibrem a ye ntoto na sekra esanse ewumasua eden papa ama bi so wo mu buye pa sanse se de esua de wo man konkron Ghana mu no utumi sia de awie esasem pa na wo mu bu pa sanse ewumasua no ene se de ya de sua te no eden pa na enam so ewumasua wansama me kan yi ena ankwankwa bi a ye fe wo mu Educate Africa Institute ye twani tiafen EAI wo mu ba no dani owura William Boadi ade atudwa kire se obesra papa se ya bibremi onipa bia so ofri ofri juani kwanta ofri asene ofri batabi ofri odan be bibia ofri bia so ofri ayaboafo ofri ayi atwere so ebeka pa ache kro bia ofri su bia no nyame ayi wadom amu atu afri kro no so ana abrabonti wofri kro no makokro ofro so wakoye adwuma nyame ayi wadom watu nsem kakra ma otene nsa eka obi osise nipa kro no wadu saa bre na ana wadu saa de bre na eya bra wunchi na bra be boa suku a ewo no mo esanse se oba wunchi be boa nyame be hira wo ebiem kokokoko sedenya omanfo na anya ntete anya asomfa so no won ka o owura William Boadi ekasa tentini na ne se de enti okasa ne se ewumasua eboa pa enu tobi bia nyame ato ne nsem no onko ne nchi enko na ne school entumpon na kro no suntumpon se de bia ye kekani na boma ye be sampa oman konkron Ghana ye tumpon pa o chese aban de oja bibia de to no so a ono no so na obra no aso asikwan ho sanzo no adwodwen amanga obeka to so no ye va ba to no obeka to se dompe ni awinna enam ni awinna ka dompe ensem on beka ka cho no wa otibia na abobrim aka ho enu nti aban ye mfie ni ntono so saa enu nti obi amua na nukro entumpon opinyini di nsem woni na tudwa wa abrade okan ono ye mfanto ho eko kro bi so enu no nya nukro eye achim jekiti anu no asuo jaman mensinu mu ewo poemante mu okoche wo mu ehumasua nkrata makoma be asun 700 emma wo mu nkrata bi nso no ne atwere nkofo nsem agum a utumi kinkan bi se de ohwese ne pepepe eno so makoma 9400 ni na Educate Africa Institute e de koma suku yi eye se wo mu nye na wo mu hweso emfensua de se de be ya o man punto ni humasua pese peja no ebetumi akonanim eya nwowa se ye nua nyakopon aboa no na wadu ni fesi sei na wanye na jiso okwa akodi na ni o UK ana se oba Ghana kra no okọ eye baabi akodi asane ni bi ensem atani mo de ba beboa adisia ene adekere e wo man Ghana na ye besa asre eye school authority se ade a ye de abe wo mo no omo modeni omo hemu na anso mo bo no mo hwe ni ye because na maintenance culture na eye very low e wo man Ghana ntino eye ne ma pi
enso enche eti ye no ye nisa di mu se enwoma na e de bro mo no e not to be lemum ka keto biasa omo hwe ni ye na enya more useful se na be ya afofo bi so a ehwe anamo ba bi no so no asom nkra no so aba beboa ye jakitifo na enso ha yesre ankrankre enye debre kakra bi ko betima ye no ye na faboa enye jakiti ko a oman Ghana eso empatem bia wo bia na ofo se omo hia bibi no bomoden in your own way koneko boa wonso ene nipa na oman Ghana so be yi a ejina ye nyina ye so ene da ono onipa amutini ni ayowura William Buadi ono na ekwanchefo penny chief executive officer CEO Educate Africa Institute EAI ena motini no enu achi se de nuko ni so na wo mo so buama enhumasu apagya efa ne ntemapa efra wo nkron ketenkete woka ebo nipa kwa baso na de enya so mutumi bua no na o mankasa aboa ne sanso nti eno mbotae kase ne papa nti no amako no ekọ amama odo bebere so enam so ama Educate Africa Institute penyino no etua no ewo UK abrochimemu owura Makivan Asamoah Jan e de atuja se ampa anamo ni koni tunu eye pa no no so e kache schools awdo ni na titu eni Jekiti Presbyterian Presby eni ni JHS waso jama mensin mu ewo payment mu se abufre bi obebo no homoden na afimpinu ne de onumiansa BC bese ya wo mo ba betwe no obetwa pa twa no wano ono obeboa no na omana konanim ewo humasuamu me hunu se aban ne bo ahomode ade fie so chesa ban nso dodo na paase a na mpodjom prospectus ana so ne mamu aye de kakra wo hia akabia kakra na otimi ade atonia ma na ade akọ na he nkonto to mu se ana sometimes na wo fo no duma sam ne ma no enkokan di won sa kwala na ya de pa so sika kakra bi ntina wonti anto na school so nti part of me presentation na media abase oba ani obarima obayere no ho JSS no be so masini na amoko SSS na akra nso bitimi ya aboa mo ja to ho nyama de akọ onipa amotini ni ono na ye penyino otua Educate Africa Institute ano ewo UK abrochimemu owura Makivan Asamoah Jan nene eno no kra no ene sabi wo mo munya Educate Africa Institute ayode ene achedom de koma wo mun esomfaso penyino netua Jekiti Presbyterian Presby and JHS ano owura Yere Doris amefa labi ene a school phone bi eda ekona se panse anamo wo matunu entansi obi an obesoya se na de Educate Africa omabeye amayen in fact esoye ni na ye bom prayer se nyankopon ankasa ontre ne nsa ewo foundation no so na entry mu na enye kese na omunye mo na mo abeye bibi amayen. We appreciate what they've done for us. All we told them that they should help us to finish our computer lab. We thank God for these special donations. We hope these donations will encourage us to learn hard and pass our BC. ena da ono we aya school phobia wo Jekiti Presbyterian Presby ni JHS ene penyino tua school ya no owura Yere Doris emefa labi ena mote wo mun no abusuama yento ade na fe yento aso emfama moe Jubilee Hospital se menkan cho se ne ho dodo abra na wo mun sho doctor fo begina so ntente 24/7 wo na mrom ehyehiwo mu emu adwo mu emunwo mu omu jina mana so eboa apre won kwade ama Jubilee Hospital nko ane hospital a ubenya a doctor for mo wotema ewo dosa ena fesu Jubilee Hospital hono owu anu so obi pese obi abehu mi ntuom ti mepe me privacy ai oya ahia na wo privacy hospital so a ubenya o privacy ewo ho sanse private wards ewo hono mo a ubedam na a doctor for ahwa wo kama lab wo honti test bi a pese oye bi akwa wo mbeya ma pharmacy wadro bia bi wo nya fe na benante akopa adro ato antenatal care ufa yafu akọ Jubilee Hospital na yanhwe yafunu nim akwada no ewo hye yafunu nim wono ye de ultrasound machine ebe hwe hunu akra ne bobre ne tibia obeya ahia akra no bepe kasa akra no beye dindin akra no bepe picture chat se fiambofo ana ni nyombe ka chweza nse nkura ni buwa muda yafunu nim a change your style ekoso no ajire nipa no wagina fidie no ho no wachirechem dwozo oba no sema mienu ntemu styles be 20 away no wantwa photo a na chese obe onu obe pe photo twa pa
wanye photographer na cheso no angasa mu na obepe photo twa enu nti no akra ne te bia sa ne ho yesa ne ho nyane na ya mienu ne ti ya mienu ne ti ya baako ne ti ya hehe ekoya ntafo a nse nkwada ne bi ntafo ne bo awom so omuti abom omoto abom omonan abom ni nyina akra no enya afa ni abewo na abe ohu yebehu yafu ni mu dadanti wo yafu no yenim kwan a akra no obefa so apiaba si yebeye o CS se obewo normal ni nyina yebehu ansakra na akra no time aso nti enye Jubilee Hospital a hwan na ebenya ho adaje sa ya no fu okotobeku mankofu wa no ni fo omi aso no no odwere ho nwene ho baako sei ebi mu ya mo se chem no wawu kwa tofu wo sa anu nti ufa ya fu na pa baabi e bedada ya fu no na unku bekọ awoso ba afa ho totroto a eye Jubilee Hospital uwu wie nso anya se wawie minimum obi a wawu wawie na akra na fine for no so fine no ono ne body no aye kese aboroso obesity ache no akra no so behu se na konton akra no behu so wonidi ye Jubilee Hospital nkwa na benya sa akwankyere we nyina emema no so a apia maya no yade abibam prostate yade ipapo to be mamu a ade amu agina so krampo no etesen mai he adiomo dwene diomo de woye wokọ kofi wo no wokọ fish wo no wokọ kusi wo no wokọ atopa hen wo no wokọ ha no wokọ branels wo no wokọ fricas wo no wokọ ha ye joke nkwa fan World Cup we beat one more also fish ro aboni din no sana fish tie dabi emfa to ho na me enu nti no mesra wada wahu ema no kra na ade ne gina so na wo pram hu ye no kra no wono no wanti wukese na ma na aba no mani wanwan ne bra bi o mo bo no odwure ho ampo aye a wonte ase enti be ma mesra me ya fa papo nto be mu kama ema prostate ade na bi ema wo so afen so no obu won mo na yade no enye hwe ne ba bi nya ne ya waye sen utim se enioma akoso ni tim uhia counseling unit ewo ho wani ya ko Jubilee Hospital na eye clinic ho diabetes for mo hypertension for mo clinic ho no e be hwe mo kama madidie no madu fam kanti wo aduane wom kama aduane papa ya wudi abenya moja ai na untim wa yedene ana fenso insurance so ya adwuma aban de ne ankorankora de Jubilee Hospital for akira kwani achemo dan boabo kwantempo ne so amantra sam so bridge kakraka ne so ena abehu Jubilee Hospital numre se wotikam na wo kwa ubensa aso gini and white ahaba mnu ne fufuo entroye no Jubilee Hospital from 24 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 yantoa eso na nyame boa Easter ebe do obi bom kwawo no niazie bom manso Brifaland ahenkan me say eye aka first we be ka na aka first say dade enya duane enya banchi enya bode enya nam na mom eye ahenkan FM Easter Festival enya atwa fan zan aka first baso nyame bua Easter bremu yene Brifaland Hotel a ewo achemanso ene achemanso krodua nankasa ene de jantam so ede aka fest dwumade ahihye so wei eye dedi kan kra enu nti akwakoya munu se no bibia yesronko aka fest nyame bua Easter bremu Ahenkan FM ene Brifaland Hotel ene achemanso krodua nankasa ye kan bom ye kan yentuma bom edi Eastern fefe akonakono so sei ena dwumadie no ebeko nyame bua efiada a eye oforiso bosome ne da etoso enson no live band yebeko achim manso Brifaland Hotel no mankasa na ye de mfidie beko no mo akoya dwuma firi no mo yebe mid morning afiri wo yebe kan news afiri wo drive time so be firi no mo e wo Brifaland Hotel achim manso
enu nti Ahenkan FM adwumafo presenters a mo pese mu ho mu nano obetumi ahia yen nyame bo a April 7th efiada ewo Brifaland Hotel Achimanso enu achi ye de nwum be gina so street carnival pa ye be hu nwum ene funtum fry na ne na atiagum ni agie nya sepe ye hu bi kama ewo Brifaland Hotel enti nyame bo a April bosome ne da etoso nso efiada when shaya we down ade tememe nazo a ye wieyu ade tememe nda ye be clean up ye be siesie achema so produan mu ye ne traditional leaders ndi anfo mpenifo bi ebe kan bom eni kromanfo e wa achema so no so be kan bom asiesie krum ye wie a na nwumire no so street carnival agina so e wa achema so nti stay there wa cinema so across batabi babia mo nyame bekyere mo ade krom mo yaba ayi ama krom enkro twatwa no hye na no wa ma chima zo agya ho ade achi kwasi dan so a eye epoboso ne de toso nkro no eno nso eye be yadwuma afri Brifaland Hotel emuto special na eye no kwasi da bia no ye de mfidie be ko no mo aye ne kama afri on mo aba no mo sei ena afia no achi pool party ye wi ayasanso ede jams atata so amabia wagya ho edwoda a eye epobosme ne de toso edunu nso bottle den flipping jawajo bottle ti animtofo no underground fo no amopese ye timunka mopese mo dan mo bebredi no eye mo nhia ne mama konya no afi jams ebetata so kozi so ma be frose brabejo ba na osu enti sha yen nyame bo a epobosme ne de toso nso ekosi edudie yenhia e wa Achimanso ene Brifaland Hotel wa Achimanso na yendimum Ahenkan FM ene ani kro no ene Brifaland Hotel akabom it's going to be big bra ni na yenji animbum afi B Plaza Hotel eno so wa Achim da na we no osime encounter se bia so de owo bia bodane ne potemu bedi dwumasum bi na opeba bi de wamomo ada eya afa no ko B Plaza Hotel the security tight baby we park car tight bibi bia ginegina so owo dan ye fa nipa duasa conference na mo na simple na mo na mo sen no ti Brifaland Hotel B Plaza Hotel kafra B Plaza Hotel Achim da MTT the post station no tran kakra bi pe wadu ho friend 0249 8555396 and now 0243 118 B Plaza Hotel on in Indians also na omo baby pa enda Ghana de shemamba mayantua enure no nsia Ahenkan Kasiebo no eso Edem Ukwopiemu ewo Adesu constituency no emu a Upper West Achim municipality appointment ha eni disi amanyokuo no emu ma ye wampatem ho woma sori pa woma mo pemra shebedwafie akọ eni esi ukopie mansin mu a NDC afamu no enipa maako enan ena ayi omuti eye dra Emmanuel waka ho eye Gordon Mante Salas Mensa ka ho Godfred Kofi Amuzu ena Henry Raff Agbevi womu nyina aka ho bi Agbeve Henry Raff Agbeve wonu so eka na chese nipa maako enan ena sesi ye ka se obi akwa ne forms a chese wa file ne kama wo kwa choro ne de odo be choro guso na ejawa submit ne kama enti ane ase NDC party office ene pani be hwe obi ne supporters na titai for ene atwi momme enya sam ketwa na abra eye owura dra eye Emmanuel ene ensamtwofo kasa no se abane de wa fawie when it me feel say clear obi a owa ha any if you say baby me hwa ade na akwakodu no say me bemu a easy ma me say metimi agi city no e de ama Upper West Akim edoma me wo kurum ha eso ebusuafo nyina fi kurum ha ye ba kurum ha ye me papa Mr. Dra e ba kurum ha 1955 that is before independence enti weja edim papa e wo kurum ha kire say edom no nyina nim say Dra de obo baby a na say ye ka NDC a Draji baby a e wo constituency no esuro nim kura ne na medical ka no say me ankasa enso minim say
anamo ametu edifa constituency ha eko grassroots esanse grassroots na be ye adwuma na amaye nti grassroots ahya me boss memra omuta amachi omo ha nyina atwa me ho hia nyina grassroots fo nko a me policy a me de akoto wo mani age ho pa nipa wotini kan ene wakofa ne forms ya eja wakotworo de amampanifo ope MP adi ewo adesu constituency no we any this amanyokuro ni dimo owura Emmanuel Dra ena wotini kan no na enu akire owura ba ko no so apribie eye Godfred Kofi no amuzi obi a opeso oboa amuzi obi a ne hojo amuzi obi a owo nipa hodo idamwase ufa constituency no bebi obefa bia obi a se amuzu obi a se to drama obi a se to drama obi a se to drama de o mu ne se ye nyina nim genti a ye lose seat no ma MPP4 de enti a lose seat no e two reasons na nkabom any constituency ha e na two sikasem two reasons ye ya bombo den se ya be address nyina nkabom no ye ni past executives no past chairman past MPs ye ni omu nyina de nkomo ye ka branches in your boom and think Kabuma Fano. Yeah, way to matter that. Push your platforms in this one. Constituency executive election time. Now platform this why you shake. Koda took before the power. Kasaba. But many will say, boys in the back jail. Who name no copy you open you won't be assembled. Boniana Kasati will be me, Makasami friend behind the scenes. Makato said, Yanisa, number 2. Ebusia nipa wotis wo kanfo ne hwi yesi anchen kanfo ne ho let's one day wo hu se wo de pa tundra man enti ani wo tundra ne ho pa eya Godfred Kofi Amuzu wo pre mnahye badwa kunwa ewo NDC amanyokro dimo ewo adesu constituency no emo yemfa manfo adwenkyere ba akumienu aba ento akase so emfa mawo na me ko Facebook live kojo free body odi abase odi free adwumako na omayadwo Ahenkan news akenkanfo omayadwo ya badwuma pa na ose Ghana for ebehia NPP aban ene na obehia NPP aban ana wo mu hwanu msi se 2024 NPP aban bedi nkunim ankoma for study for side bi ose agriculture bia mantemu ose the Fair Wages and Salaries Commission asemaba commission for no ena oka mo asem na osa atoso kire se nyame bua BMW Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia o yiri titi se rapture umpo o dinkunim enti agwamo aboaten na adwenche ode aba wo Facebook live eno no mento aso mfamo wa ankoma Foster asan de repeat one say makenkan mane dada mento aso anu say ena kojo free body makenkan ne dey ko mensa plateau say Ghana phone na ebo yenso ho ban Ghana phone na ebo yenso ban to be sese obi bia onya wadwen so obo Ghana nso ban no ye na ye mo ne ye mbo yenso ho ban na osre pa onumnya phone no te a owo kwole krote osi ochia no papa nyankopon enhira no engofo we ne hype Steven Boache say good evening Ahenkan FM akenkanfo ochie pa na otie live share live wase kropon or enjoy news ni papa or say a tasty pa na so oba be die so na mpa no atu enti Steven Boache de aba no say Dr. Usafri Yakutu oba be omampani Francis Kaswa Detus or say aban no ebodwumaden pa NPP aban obodwumaden sabi onipa bi obegina baabi akoka se an nipa bia nanso no ho oso bi